voter list dah stand dah sini tu sini. Jadi ni presiden tu orang tu baik ni. Ruby terong tu. Kedam tam dalam seriban bapa ini candidate itu rumah orang kita itu dah leader. Maka SSC tu kan itu saya tahu nanti ambil bawa. Maka dari orang itu tu macam ni. Dan dia tu SSC apa tersebut charge. Ini press conference market bukan yang terus market itu sosial spesifik ya lebih pun market ये कार्य लोगों ने मास काउंसिल बताओ इसके चौके लगा के पारों का पैकेज तुम अमेन से ठुक लो फ्लेक्सिबल लो लास्ट थान नहीं लास्ट थान ठीक है बांके लिए तुम इलेक्शन फिर setelah तुमने हम ठुक दिया setelah kaciso aku kimulo nilai lebih tinggi aku isi naga lalu pulo India botanis ke chokche India constitution ke itu proyek lase Naga National Council itu under the leadership of Piju Jack A Piju Jack konse la botanis ke chokche India constitution itu proyek itu kan 1952 bahwa election bangke India sadi nomor first election tu bangke lah boycotted tapi labang so kami nama itu century of tribal politics nomor itu kita terima kita bangke labang Profesor Venkata Rao lapian isi bangke hill politics in Northeast India Profesor S.K. Chubey ada kita kalau tanam seperti Naga tu India election boycott lapian asu tu tak puluh Lalu ahok isi early 80s lalu anti-foreigner movement launched all Assam Student Union koto asu insult. Lalu tak puluh Assam voter list ke effective dah ke Bangladesh situation. Lalu 1980 lalu election ke boycott. Ye lalu council election kali ke parliamentary election ke. Kita council voter list Kaselama mata on the basis of parliamentary and assembly voter list. A basis ke halan. Nasilatu rada political again apa napendalasan alli pansila salamai acu baita. Alam tu kice lapen paro kamenta kithangi ko man se ave napelatu kapich jakku komar ukhil gogoi Lorin Jyoti Gogoi India Bloc Alliance lo nadudun ko kuda nengi pilote ada pakai tribal leader ya kalau mati ukil Gogoi himself masih lah pada seru tribal sekali Lorin Jyoti Gogoi dah asam ahoma wanita asami semunita sehala pada non tribal kan unknown tribal alliance kita ni bukan masih lahir kan dua ya bangga lagi kapacu berat atau kapacu beakam loksal masih non ada election ke EPSLC tu ke election ke turun je moral rights ya and okay nanti tu kerja jualan serba सबसे आकर्षक तुलम नार जुलूं जी मसा serba मुना चौहान इलेक्शन जी पुला करबियन लोग तो नमाज काउंसिल पेन कि पुमात ला इलेक्शन से पुला सो लबंग सो पटा कलांग ले Facebook लोग वीडियो जे सिमर से नंग कैंग लाइक जोया बताए ला करबियन लोग रारपान मने नंग तुम की इलेक्शन ठेक ला लसंसी पुला सी लबंग सो पटा नंग तुम पिनी एसडीसी पेन पिनी लम थेज पकलांग तुम से तुम मसा ला मुना चौहान ने चली दो कांग्रेस तुम दा डेवलपर से किया के निजे लो अला तुम दा डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस तुम के Dr. Chulram Roham Ifa Council dan Ifa all party meeting lo di Burjam lo Ifa bu karbiang lo Kongres mungkin turun itu proyek setelah state committee itu mungkin developer sekian opposition leader Kongres MLA lo hala mungkin bang post nasis district level Kongres mungkin bang alam so matung APC saya level itu sih hati mah decision apa sih muna coba deh kan lalu dia pun punya. EPSLC tu mesti boleh remel pada tu semua. EPSLC itu remel punya tu mesti bangke tupik. EPSLC tu mesti bangke. Isi apa ini bangke EPSLC atau pen Kongres itu konspirasi aja ini sih 1969 dan income tax masuk domestic knowledge harus kan orang ini because of them otherwise SSC KSA KMC apa Jakarta nanti diokrosi, and for that purpose, even Kaskom nanti tidak. Lasi,
La 1969 ni kan la bangsul nangka betray university tu kita. Hala bangsul portal itu election parade. First point. Second point bangke itu kapire nahi ko bangke nahelo ye APSLC pen congress ko. Nampuna arjulo APSLC kusta not only APSLC congress also. Nele tu proposal pilo mati. Ye la sama kan BJP bang kape remuja aja kong atua isi kan. Laki opposition party an cibru lihat nangko, laki formal candidate press kata, laku te BJP ban paremon populo, halang se proposal te APSLC kan. Laki pulote program pulote jadi paremon la populo. Naisilo, kini alama mengalas pacu be re-election, tuleram rohan pan pasunko, itu me kontrak cetak ko, sapuri ke cetak ko putar, rat pacu be dia tu. Masih juda tu ketua tak mati, isu dia juda tu ketua tak mati. Nasi tak tuliram tu hang mana buku sikapi sudu ko juga deh. Re-election tu dia tu pay mati lah. Nasi langsung ingkut penda, atau hang pakai terien lagi make. Ahem asal mereka itikathat ifit cikok dia, lagi kardia customary law agency. Nasi langsung itu IAS officer. Kapuji pik amri konstitusi dan teknik law dan teknik pamuni. Langsung kita terbang dalam law dan teknik itu kardia customary law agency lah. Apa yang si paremre itu mumu kado kita cikok itu. Arlo suatu mata pinso kurdunya tu, si kamera begini. Julai kado ye kamata kesini itu nona tu, APSLC thambaket parem begini. Kongres pada parem apa? Lalu nanti kita. Te BJP ban ga. BJP ban itu cakap apa? BJP ban kan itu metro. Lakian dia di place masih BJP ban cakap. Kalau punya cakap dia nota. Nasi lalu